te perlok ngap yang sumhai pi share ke video bat share ke channel ka jonga ting ai ku blaze nam thmai basuk bakman ye pi paro bak nang yo ya ka met ka bakoi ka bakhia da ka ching sumar ka chong ublai try kan rat ubadon strong jindat chukil o te ha kane ka video bat kane ka por ka pamanta le si kan long kum ka awareness program na ka banta chang pi we pai we ki ba pai ya kane ka video na mar kane ka video ka long ka patan kam pha hado kata bat lada pidai ba pidang thamai ban pai ya kane ka video bat ya kane ka channel ka chonga sngop ha share shik perlok ki chong pi bat I like comment bat subscribe lada pi sngoy dai Hendrai lada phim sngoy day to dislike ru amni lengan nam sngo pher ya kata namar kani kebangan sepen iem ya pi menta kolong ka badan kambha hado kata wat bamangaru ya lade ngam pat juyo ya kaneka message hendrai kadai ka kasin ke panengkong yang ngaban yang menta ya kabangayo ya kaneka message hakaba way ngap mane tho nak mah hakaba way ubar cela ubah kam ya lade ba udai unong trai jongka company KBC lengba katanat jukini ki chat semkat ki bai connection lang trai marang to utho da ka dekhar ngam nang ban poli dekhar rai nga shisngo tho malom mala ba uang yang ba ulo job ya kata KBC ya ka banga layo kumpa arpusan lak tengka ai tinga tap da ka ching sngo kyndit marbon bala se ne po rikasi chengi ke bala ngop hakini ki chat mo ki basha thok ki balong frot bat kum ta ter bon bha ki bala ai baching batai bang ila chop ya ka lo withdraw bat ya ya ka bang nim ki babon ham la se man usnem hang ne rikasi chengi ki sangat bha kum kini ki chat message kum kini ki chat front te menta perlok klan dabon ketien show to ale ngene pet ya ka kom keren trong này mendel namal banga ya de ngam sung thu indi renga sung thu tang mulumala ubakam ya de ubade unong tre trong ke KBC de ngaru ngan pen EP menta klem ka ching benut bat klem ka ching sep ai pan pen EP ba ya pi ba phinnom ngop kum kini ki chat message kum kini ki chat fraud ki ba la ban hak ki akau chengi la ne ki ba ndangi la phone ya kito ndangi kisah kin sa sya penbit kin seong IU UPI number account number te passbook ba konta ter hendrai perthai menta da husiar pha syapang kineki UPI number let's say kalong kepadan kam hado kata renga te la jong ngala pen skam bagi strong password ki ba konta ter ya kaba wat ki hagaru try ban le shalak yang kalong ka ba ba jencar pha te kermen ba kene ke video kepa pipet menta snubha share lam shikper loki jongpi te menta alengene pet no yakane kaba uni umendel ulasen yang te kadai kene noi number phone sao nyo sao iwei sao lai r real sao r tungen pet no menta uni umendel uba sen yang kini ma bentuk ter नमस्कार सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से सर आपके लिए इंफॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था जिसमें एयरटेल वोडाफोन आइडिया BSNL और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी
आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर।